18 watching. Ang paggrabe ti amin. Mainti, tigwi buya. Yeah. Pa-shout out kuya from Pat Otep. Hello to Kapitan and Kapitana Richard 1, Richard Dosan, and Reynalyn Ganapin. Good evening, Uncle Rogelio Junior Bonus. Watching you while driving Karuba from Auntie Charity Lianas. Share a great post na ganyan. Ha? Dito mo tawag. Kumusta ka kadin itang biyag ko? Siya kadipay ti malaglagip mo na siya man bilang tikas mo damagin sikat inak at arapa apen no siya dito'y pagdanagan kasarasaritak daytoy ladawan ket kada awag mo't telepono'y sutdenget daytoy barukong ko nagrigaten long distance nga ayan naginag ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anos kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta segakien sumno kasiksikalan inay ayat ko Huray nga dayo ka itaarpad kasla asideg ka distance nga ayat itten na tiiliw ken panas naginag ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anos kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta isegakien sumno kasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat
panaas naginad ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ka kisega kinsugno kasiksikalan inay ayat ko kasiksikalan inay ayat ko kasiksikalan inay ayat ko. All right. We have 178 watchers ba lang? Selection lang Viewers. Viewers, yeah. Yes, we have 177. 179. Yeah. Mano dyan may isa. Panamis mo. Anyway, YouTube kumapot pag testingan may tanahak nga ro dati YouTube ngem upat met may agbuya kanyami so nga hitila ta Facebook. Yeah. Good evening, Tita Jennifer Florentino. Yes, keep safe to all our frontliners. Apo, hang miamo no kasunod kayo nga tulungan. Yeah, kasi awan sa bali nga makabaal kada kita nga raramidin nyo no di da kayo laang. Anyway, adda kayo apo ititunggal kararagmi. 1. Nagitigwiboyan ni Kuya Joseph Agtarap. RJ Tambayan is watching. Pa-wash out ko na ni J. Benson PL. Kuya kamukha mo pinsan ko from Elyag. El Raep ko naman. Pa-shoutout po GM from Asher Legends. Naimbang Rabi from Rose Gonzalez. And pa-shoutout GM from Alexander Ramos Santiago. Pa-shoutout ko naman ni Asher Legends. Pa-shoutout Karuba Kenneth Ramos. Joya, hello po, good evening. Pa-shoutout naman po watching from Hong Kong. Kuya Ninong from Roan Fernandez. Wow, good evening kada kayo. And of course, we'll be giving away loads later on. Aduti sponsor tayo. Uy! Maganda yan abang-abang. Yeah. Kaya lang, alaan da dito yung balay da jay load. Anyway, anati kaya mo kantain ba lang? Since actually, may nagre-request sa akin ng tukmay mapinalkang kasi daw masagal na niyang hindi naririnig. Wow. Oh, yeah. Nasaya at kumamo at sige, kasla. Makain love to sinatayo kabsat. Kada. Pa-shout out po idol from Aba KSA. Wow. Okay nga ro, dapat nga tayo dito tukmay mapinalkang as requested. Please share our videos. Nabayag akon tilubungan, jakpay naramanan, tay kunkunadaanan nanam, piling day ditatang, ay anak kuin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam pinalkang, ay nakitak tao, Akin ay nakitak tao, Pudnong. ay nakitak tao, negti balayo. Intaman agi, share mo na. Intaman agi, Facebook mo lang. yuli di kayo. Ay anyan nga or, ayan nga or, nosti onegio, nagdakkel tatol, beta lakasayo. Nabayag akon pailubungin, jakpay naramanan, tay kunkunadaanan, bilin day dikatang, ay anak kuing kakadramanan, gayam tay nananam, tay tokmam ang pinalkang. Aprosak mantaso, aprosak mantaso, puti ponganyo,
Napo daw talok. Sika. Napo daw talok. Napo daw talok. Lupot akin lupin mo. Nagadongabol. 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 Sa tapan dilingiyo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Special de barrio. Well, that's it. Thank you very much for sharing our videos and keep on watching. Gaduda. One chick chick chick. 164. One chick chick chick. Ito eh. One chick chick chick. Nabayag akon tilubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunadaanan. Bilin tay di tatang. Ay anak ko'y kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam at minalkam. Gayam tay nananam. Tay tukmam at minalkam. Tingar na po di may isa ka iti favorito nga bed music no background music kas lang ay manglukluko ayan kat no kas tuing sunatan idi ubingag panagluluto one Sinabutom data nga tugtog. one Apay diya kape makakap-kape nak. mabubuto nga kanyam Apay ah. pumaning rot ka man. Okay, pa-shout out kini Alam, Cynthia, Roque, Takiel, and Apo, I cannot access my Facebook. I enjoyed listening to both of you. Greetings from Michigan, Manang Ine. Hello. From Mami Belda Martin. Yes, man. Yan, dami nagpapashoutout dito. Isa-isain natin. Nasokir Martinez. Wow naman, makainlove tiyag dengag mga idol. I love you, Idol JM. Wow, I love you too. Mga Lodi, kuna na. Shoutout po from Pagudpud, Ilocos Norte. Hello June, Virginia Espino. And Mama Norma Langido, Papa Hermino Langido, Liu Liwayo from Mary Jane Langido. Omer Agdepta, Ma'am Emmy Ramos is watching. Bagis Gerald De La Cruz, Eric Paul Galapon. Ribing Ricardo. Siyempre ni Tita Jennifer. And shout out po na naman. Idol JM from Marlon Quijano. And ano ba? Monica Manaligod ganito is watching. John Ray Lanesa, Matet Kihalbo. Aduda pa dito. Pa-shoutout GM Pastor J. Paul Adatu. Keep safe everyone watching here from Santiago. Apay niyo program dita John Ray Lanesa balog ka. Supay Ayon, nakachamba ding manood GM. Nood muna para diyan tukin sa duty checkpoint. Pa-shoutout naman GM from Ma'am Michelle Ventura Unida. Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Sana pagdating ng Pasko, Apo, nawaya tayon iti sa gubanit. When epidemya nga adda kada tayo. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide seasons always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town.
Children carols in the air by the Christmas tree. A shower of stardust on your hair. Nakakalungkot na nakakalungkot. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Nagsasaba nga Paskon karuba. Oy na po, tabakanuhan tayo nga madano ng ti Christmas ti kinatangkan ti ulo, kinaado ti COVID. So pa ya. Iso nga sa payment ti mga kablao ko na kayo. Yan, please do share our live video para ado pa iti makabuya. Alright. May panggrabe. Yeah. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cold breeze of December. Sparkling lights all over town. Mga palamin. Children carols in the air by the Christmas tree. A shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Okay. I miss you, Philippines, watching from Kuala Lumpur, Malaysia, from Christy Celestino. Malaysia. Okay, shout out manan. Jerome Bekar may corpus, shout out Kakirin Isabella. Shout out from South Korea from Ronel Garzota. Shout out Lord Skip Safe from MNDS Arizona. Good evening, ating press Angie Rangwal Ragwal Bangkili from Auntie Belinda Longboy. Augusto 1 listening from Seattle. Kamusta kayo dito sa station radio? Hindi po sa radio station nito, sa studio po namin dito sa Barangay Villa Carmen, Ramon Isabela. Shoutout kini Commander from Galiantes Girong, Maribeth Servidad. Shoutout sa iyo. Pabati po from Jason Eda ni Bernice Bernardo Cano. Please, ganda po yung duo nyo. Maraming salamat po. Ano pa ba? Shoutout Master GM Cancer June from Jason Malilin. Yan. Yes, good afternoon. Yan. Watching ni Flodelisa Umipig. Amo mo na? Yeah, Flodelisa? Now ni Jason Malilin. Hindi mo ya, hindi ka nga rider eh. Ay, magaya. Idol, pa-shoutout kay Beo Jester at kay Jason na madama inom. Idol GM Lodge from Dario Bautista. Yan. Shoutout Idol from Eugene, Eusebio, Masapol mo human blanket insan, Ajay Medtech, Laketa. Oh my goodness. Good evening po, watching from Qatar. Tarungan. Made, siguro, from Jenan Ruiz. Yan. Kuya John, pakantaman jay, Heal Our Land. Heal Our Land. Ajiman si Siwit Karuba from Jerome Corpus. Ayan. Shoutout GM from Jess, ano tayo? Carpol? Jess Mark Carpol. Okay. Okay, for the Dami yatang meantime. nag-PM sa akin dito ah. Apo, apa PM ta palaing. Nagpasyarak itibigat, balasang inak nasarak. Indatun kuday tuy ayat, inwadag na dinakayat, kinidayak ay ketmayat. Nagpasyarak iti maleng,
bakit natinday umayen? Sinalunsod ko tinagan na, ayan ayat timbaga na, ket ko na nagasawatan. Yem uray no kasta, asawa ek idaadua. Paraan anak jay ubing, para awir jay bakbakit, tila ang kek no pengit da. Uray na po daw, jay na po daw, uno na kem nag-alawaw. Kaarig ng tay tunggal taw, alunlum net atun tumpaw, asiksik na wentisisyaw. Uray nang isip tay nang isip, nugaraw nat naparagsit. Kaarig na aluti, sumit-sit-sit, sumirsit, nutok maang magkulagkit. Uray na pugot tay napugot, noramig na tay na urnos. Kaarig na tay balitok, aw no berlas sa namatok, apagraywan day to'y puso. Gem uray lukasta, asawa ek idaadua. Paraan anak jay ubing, para awir jay bakbakit, tila ang kek no pengit da. Gem uray lukasta, di dak kumakagurgura. Tatay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, sekna na latay sekna na. Oh, 200 waran. Yan. 211 actually, 215. Okay, please keep on sharing. Good bye muna. Kaaruba, pasok muna ako from Kapsa Charity Lianes of Bakers, Porterville, California. And agandad kamanang ko na naman ni Bayaw Joseph. Agyaman ti Ado GM, Karuba first. Nice song from Lorvin. Oy, Ma'am Lorvin Adukol. Yes, soon to be a mentor of my Jason film. Oh. Aywanan yun to. Dati anak ko tama na. I should say. Ayan. Watching here in Hong Kong from Marivic Luis. GM, pa-shoutout sa inyo CP Isabela Chapter. And shoutout din pala sa Team Cagayan. Ayan. Ang dami nila pala sila. Ang dami pala nilang subscriber natin doon sa Team Cagayan. Halos nanonood sila lahat. Wow. Ng ating videos sa YouTube. At subscriber din natin sila. Thank you. Shout out sa'yo, TL Alexander. Di ka mo apelyidong nalipatak. Ayan, shout out din kay Admin Louie Hiremoliano. And ating Lay Pastor, thank you so much for providing us a very good internet. Ayan. And daititimasa for me so we can communicate every day to our fellow kababayans, especially those who are outside the Philippines. Balasio Tao. Shout out from the city of Fire to Gegaro City from Nomer Fernandez. Wow. And wow, pa shout out hermosa family sa Dipon Quirino, Ricarte Sur. And from Julius, Doha, Qatar. Yeah, and Julius Bermudez Hermoso. Wow, pa-shout. Hermosa family sa Dipon Ricarte Sur from... Yan, nabasa ko na yan. Apingaron niya. Alam mo pa, hindi ko nabasa. Wait lang. Nelly's watching ng ilawan ti Nelly. Yes. Dave, Pasko nagmet, ikinni, agiti sikat karuba. Para sa mga bagong kasal. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling,
your love in return. Mali ka tag-stick neck dito eh. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. What? May nag-PM sa akin, sa Team Cagayan. Kanina pa kami nanonood, GM, Pastor, haharlit sa long distance nga ayat ka ni TL. Ano naganda tayo yan? Alexander. Pa-shoutout kami, GM, nanonood kami from Vice Team Leader of Team Cagayan. Di ka munagan mo, Vice Team Leader. Ay, J. Paul pala, J. Paul. Yeah. Wala akong masabi, wala akong grupo. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Take a live. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Datan, Rogin, yan agad-siyan. Well, that's it. And once again, let us all pray for our frontliners. Apo, taumat atumutan iti cases. Medyo maasik kami kati frontliners. Awan inanadan kan adan sapay iti di haka-hakan nga iti gapo nga sakit agad gapo ta nakakulong dala ta yung ti PPE ta kada ko. Oh, what's that? Api kasta. I don't know. You live that live. What the life nga? Yeah. Amo nga i-play? Naman naka-play oh. Ay, hindi pala. Naka-pause pala. Okay nga ron. Daki dito tumapay nga agbuy-buya ka tata. When, basa ka man. Katikong ko. Sumurti akong ko. Okay, to Arnel Kawili, pa-shoutout from Dubai, and Ellen Ugot agbisit, makapay katbanog, kita kan tayo. Thank you so much. Nel Win J. Lee Tuzon Lagda, makabalagip naglabas sa Apo, and Joseph Ortesa Tambio, watching from Taif KSA, ni Amge Apo sa Basabali. Pa-shoutout kuya from Miriam Iglesia. Fred June Campos, pa-shoutout from Houston, Texas. Wow, and Clifford Tumpalan Borromeo. Shout out Idol JM Pastor Sigakanugayan. Clifford Borromeo, yeah. Miriam Suyat Iglesia, pa-shout out kuya. Sinata Miriam. Ni kapsat ni Iglesia nga RJ. Ni Miriam. Anak ni Uncle nga ba? Boy. Pumpuno. Laka. Jonas Jerusalem, watching from Thailand, Bangkok ka. Ayan, nag-review na itinuturo bukas. Nagmayaman po ta agisuro-suro kayo misruna. Thank you. And Romar Dagilan, Ag-Visit Family. Hello po. I'd like to happy greet my daughter. Kung nabaliktad na. Greet my daughter, Maricon Juan of San Mateo Isabela, coming from Daddy August Juan of Seattle, Washington. Ayan. Washington. Nestor Zapatero, shout out. Kunana, of course. That's it. And makapaubing na kita kan tayo. Thank you, Ma'am Lorvin. Nakadanon sa tantan. Okay, si Kama tagbiro ka kiti sonata nga sumara. Sige. Para guys man po yung mabalin di long distance, nalpas na tayo na po di long distance. Yeah. Short What? distance lang yun.
Kablak man dagiti amin na Peridonio family watching from South Korea. And a shout out from Takurong City, watching from Hong Kong from Catherine Gaspar, watching from Hong Kong from Sioneva Faith. Good evening Karuba from Karen Joy Galapon Sabado. Pa shout out Manong, pamilya Marongay, Toy Macau. Fighting lang mga besh, pangliwliwat, takan kan tayo. Ayan, nagyam kami po. Watching from Zambales, from Andrea Ruth. Karuba na yung panggarabiyo, amin tayo makapay. Cut stress man, baby, Kenny Neneng. What's this? The J. Ay, shinare nila. Yan. Maraming salamat, Galyandes Jerome, for sharing. Copyrighted mi ngamin DJ Apo isong kami makansyon iti Facebook tabaka maidep. Juan Garod, watching from Dubai, from lovely De La Cruz. Hello po, watching from Bahrain, from Marife Paredes. Watching from hello po, galing nyo po. Komentar, lagi po namin kayo pinapakinggan tuwing linggo. Princess Vallejos, para kayo sa mga idol talk mga pinalakang, alapas na tayo na po. Ayan. May nagre-request ng si Siwit, Bulan. Ayan. Nung mangharana kayo sana niya tikantaam, 10 man ka no? Nung mangharana ka ka no? Wan, nakanati kantaam. Buy-buya dito ay Taiwan, Michael, ako ba? Dati ka na ti pangharana na eh. Siyempre Ay, yaunayin na yata'y to'y namo Puso ken perwak mantisi duduko Jakman lamay peksan at ngon Jakman na may peksa Tigo kanyang ngamilan na palaw Sigaman Amang katbayan na siyak tegbaba Krilitok to Barung ang daanan awan pa'y asawa Lakay ako na ng madandanaganat Yaksan maramanan Di grasyan ni ayan-ayan Jakat pagbasulan lukas tat ibaga Gagangay ti barong-baro anak paat Di pa'y laag pedal bilang uyawendak Di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak Watching from Abu Dhabi, from Josron Rabier, Tayman Maude Biling from Julie Lobong, Pasyaran Man Pesang, Advance Micro Alicia from Bong Pamitan. Wow. Sa mga nag-PM sa akin na magpa-shoutout, di ko ayaw ma-shoutout lahat. Amang kapay na siyak tegbabaan Barung ang daanan awan pa'y asawa Lakay ako na ng madandanaganat Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayan Jakat pagbasulan lukas at ibaga Gagangay ti barong-baro anak paat Di pa'y laag pedal bilang uyawendak Di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak Di pa'y laag kurad tay babae ang madikaniyak Grabe dami palang comments. You know, 305.4. Ayan. Wow. Kaya lang hindi ko mabasa lahat kasi natabunan na. Yes, mabilis po kasi ang pag-akyat ng inyong mga messages. Anyway, thank you so much for watching and no agtultuloy apo iti napigsa nga internet mi. Okay, dire-diretso apo ti panag Facebook live mi. Pasahan kami nga na panuk unay iti agbalmalam nga trabaho mi. Very easy lang apo ti agla live and naka-aircon kami pa so iwas pa iti kagat ti lamok and too much cigarette. Hi to all Kuraming family at Jones Isabella, mabuhay and God bless with God us. bless. Ano naman? With us. Ano naman? Ano to kaya? God be with us. Siguro. Ano kaya to? Happy
Happy Happy 3 times kinidatig ko naman. Ito no bigat. Birthday na siguro. Happy 3 times. Diyan mo man. Peter Quaresma dito in Nueva Ecija. Makabannog ata no ag 3 times da. Sa bali na pananan. Request One, man ako table for 2. Ayan, Sala Karuba. Shoutout watching from Season Pangasinan. Raquel Esmeralda. Wow, nagmetan na idol. Si Seaweed man. Granada. Api ata kay dalawa ito si Si. Kemasen kasunada. Na may kalakoba. Watching from Calgary, Alberta, Canada. I'm so glad to watch you guys live. It's been a while. Stay safe and stay well. Wow. Alberta, Canada. Calgary. Calgary. Ilocano Calgary. Calgary. Social Calgary. Calgary. Ano ta Calgary? Ano. Hoy. Oh. Di ka na Calgary. Si Seaweed. No, it's delete our version, Ilocano. Inagman tinukmaan taabal balay kuman paamuek padakkelet bilit ku anaonget luda kay timanggamat ay sumipit nakaamamak isunga kadian na danyo to'y naungot abilit ko Nagtumagan. to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masalgid yun tasyak lang di nakaamo 254 viewers. Not bad. Nagbaling nga 300 nagpadawat talod. Padawat talot. No nag 300 apo data, so please do share our videos for the first 300. Yeah. Magkano ba yung load? 200 pesos muna. Initially. Yan. Pag naging 300 viewers, magpapamigay kami ng 200 load sa mananalo ng Name the Tune, syempre. Naku, nagparta na 270. 30 lang. Keep on sharing, folks. Yes, po. Inagman binisita sinukainak tay umok na ay nagitlog ti duwa ay nakarutiragsak na no kurso na dayot bilit ko maaprosan na yagpakada kayo Happy 3 times. tap no maigaman maay ayam yo to'y naungat abilit ko to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat no masalgid yun tasyak lang di nakaamo to'y bilit ko to'y bilit ko no agbalyo dungat itugtugot
kaungat no masalgid yun tasyak lang di nakaamo. Guwapo ang manjay picture. Ano na Kuya Joseph? Anak ka na. Nagguwapo ang manjay picture ka na. Nabayatan dahil dyan iti milk tea iti. Ngayon tata dyan ako kararamit ni milk tea na. Agsagana ako nung na ba eh. Oh. Hindi pa nag 200. Wala, ay 300 pala. Wala pa. Pag nag 300 po tayo na viewers, mamimigay kami ng 200 peso load. Siyempre, name the tune ang gagawin natin. Yes, and of course, iti mga bakit dapat naka-share at the videos. Oo. Yan. Walang share badge. Paano ba makikita yon? Wala, hindi ko rin alam kung paano. Sharer nila badge ginagawa. ate tawag doon, ano? Yes. Pa-shoutout naman idol from Earl Charles Raimundo Panghilinan. Mag-asawa na ako bukas pag ganyan kaganda yung song GM from GL Cindy Patalitan. Wow. And ganda talaga ng boses Master Idol sa si Siwit, pati second voice ni Master Idol John from Master John Michael Juan. Yan. From BTRC. Wala na akong masabi. Hindi mo alam yung mga ano. Ang dami dito, tingnan mo. Pa-shoutout Master JM Karider, Godfrey Mendoza. Wow. When ading Anji save ko to nagkasar ni JM ko naman ang tineli. Ana aja ang tineli, di ka muata data. Pa-shoutout man idol ditay baro nga kasar nga ni Abejan Luis. Ken Princess Joy kastamet kadagay anak daddy. Nga ni Princess Corinne Luis nga nag first birthday di Kalman Mat from John Del Aguete. Gandang gabi sa inyo kuya. Ken ading paragas yung hong. Thank you po. Makaawid nga talagan sa nati Ella na. Okay, home. Annyeong sayo. Happy watching po from South Korea, from Rica, Peru. Paragas na lang hotel. What's this? California. Pang kasaran na. Pa-shoutout po. First time ko mapanood ng live nyo. Shea Zade. Oh, what's that? Pa-shoutout mga idol watching from Grand Cayman Island. Saan yun? Grand Canyon? Awanan. Cayman. Grand Cayman Island. Saan po yung Grand Cayman Island? Parang ka ading Ella, kaya kita tumapay ako nga dito pala siya daw nga makaawid ka po iti pandemya. I'm sure makaawid kayo ano na. Another summer day is come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. No. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line too. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home, 'cause I'm just too far from where you are. I wanna come home. 263. Pwede mga mata. Ha? Pwede yung mata. So, Diba? dito tayo na. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just step outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. But this was not your dream.
but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome, and I wanna go home. Wow. Let me go home. And I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It will alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Malamig na kon. Nakatoto, Jer, kan dito eh. Ayan, mabalil mo nga ibababa sila dyan, iba na. Ngarod, once again, good afternoon kada kayo. Apo Jude Bergonya, una yung sunatan ko na and Jeffrey Martin. Hello po. Angelica Viernes Arinaza is clapping her hand, and Nestle Dumo is watching together with Lani Padilla Bilog, and she's watching from Hong Kong. Kunanabot ni Joy Lubong. Maron, ayan, Maron. Saan? Ay. Moran. Moran ako dito. Judy Lubong. Idol, maudi abi. Pang natayan mo dahil ta. Apo. Sige, kansyonan ta para katagitay medyo nabuntog iti presentation nito maudi nga bilin. Kaya mo medyo iparpartak na basit. Maudi abilin. Okay, as requested, amok nga ado kada kayo iti kayat na po nga makadwayo manan dagiti nakan kasla kanya kumaawanan ng kumakadwa dagiti nakanakon. Anyway, so this is it. Maudi abilin, medyo partakan ta basit. Nanang agsingsing peka, umadayo at inakun sumina, dinagto sa pulen no dinak makita, di kan tulong daang no awanak ditaden na. Wakti umarubos, numalagлагit ko. Ayat kendungo, day dinarang ko. Isut kamangat, nuwada parikot ko. Ket liw-liwa enak, numalmal day tuy puso. Good evening, Moglani Salcedo. Ouch, nagliday ka no? Yeah, as requested. Hindi kami nag-request eh. I miss my grandma. Naganos ananang ko amakot. Manada dito eh. Itang awanen dinto nagsubli, dagidi adungo ken panagibig, ay anyan atuok ti awan inana, kaarig nat pataw nga awan sangladan na. Nagkasakit din tiyad dapay nana,
mangipaay kaasi ken mang tapayan agdu malaeng tiag syuman ako nada di nan tumaartapan tipod nga ina. I miss my tatang. Yan. At kami naragsak. Apay kami nalungkot. Kaya siyempre, request namin dito. Patganda, siyempre. Okay, ngaro da karo ba iti oras ket alas 9:52. 52. Okay. Iti oras sagot ka tayo apo iti. Ano ba? Awan. Awan ti sponsor. Siyempre, at that time, of course, we have our sponsors. At dito magnaapo dito screen. Paraquest Chismosa, watching from London, Idol Paraquest. Ay na, nagdagsang baro ko na tanga kanta. Kunada. Paraquest yung Someone You Love. Paano ba yung Someone You Love? Someone You Love. Baka ka. Ay, madi, The One You Love pala yun, ano? Oo. Are you gonna stay with the one you love? Namamamo yung Someone You Love. Shoutout NUCP family, sabi dito. Yeah. Good evening. Okay, karada. Hoy! Pero magragsa ka, umatakalan trabihin. Napapanahon? Ito ang uso ngayon. Emotional. Ha? Nawa, tekman ken ka, tanay salsalumi na kaktus mo. Nagmayat tasit na, nagpipintas ti saringit na. Adun ti kaktus ko, dayta kumapay na yun ko. Ngem nu'y paidam mo, ay di kantun pulos nga am mo. Kaadawat amumet nga agad katanga pati pasuy bagkat mo kasla kala manglukluko isupay pa kaungungtak pangkusina may kaktus ko isu nga ibatam kumata kaktus nga koleksyon ko Ay nagbatek ta kaktus mo tama kang egagpay ti sasaon ay nakaruti paidam mo nagsimple lang day dadawat ko maldugto amin dayta kan nagpasusan ton nga uso at dakan kagayang ko no siya kweno dayta kaktus mo Paragas daw nung ikawat ako Hello, Mama Sharon Paet. Good evening. Hangko na siputan na yung message mo. Wala. Parang yata nga kaktos. Good vibes. Ganun. Yeah. Dami nag-comment ti kaktos. Adun na dawat mo hanlang metkit dayti kaktus ko agraman so kileng snake plant ken bougainvillea di mo tagibasiten taginatang ko amin dayta ikat
Aten kumata ugalim, manglimlimuwag dadawat ka. Anangarud, ngay gayem ko, dispensarem panagdawdawat ko. Awan meti gatang ko, kaya't kulang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasetas ti masungadan. Kunapay ket ti babaket, noon mulam sa dukti agiyan. Daytat pudno o gayen ko, isungan nagadu ti kaktus ko. Hanlang aga putay sut uso, no dikit di makaay-ayo. Ket intun nagsibualak to, sikat umuna sa gutak to. Dimlaeng kumabagbag katen, ay salsalumina akaktus ko. Dimlaeng kumabagbag katen, ay salsalumina akaktus ko. Cactus nga si Itan from Edge Datori. Iya, hey, pa-shoutout po dito sa Macau at lahat ng taga Burgos, La Union. Salamat po. Naimbag na rabi, kuya ating GM, kan kaya nga magbiba. Stay safe, karubas from Auntie Angie. Ate Angie. Ang dami kasing comment. Mati mabasa amin, si kayo. Yeah, and doon tayo may sa oras na po, hanggang mampahagi titangatang. Later on, we'll be serenading you with love songs. Good evening, Ninang Consolation Juan Vizcarra na ragsak ang Arabiyo June ka JM. Kan amin nga matamanga, agning din nga kaya nagbubuya dito ay sonata yung makaited nakapya nga panaginan natin bagi. Stay safe. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot-ti mas na. Ayaw kintayen, No itudok dahi, ikidem dapay nga uray la makalwa. Basta ni bakit Awan pinpilyan na aglalo nutay orasen panaginan na. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. bigat pa'y laing agsarsara ka manen tiduduten. Ipisok mo talapayag yung imasan tiyag kuri-kuri-kuren. Inuting nga isarik sampus pusi-pusen. Alwadang laing tadi kantukat agtulen. Luumal dawen tabuok mo metiyap apirasen. Isagsaga namun tama-tama pa kuri-kuranen. Abot iti matang atuken baba mangiyak-iyakken ka. Alwadang laeng tadi kanto katagbulseken. Kumutikot-tikot, kumutikot-tikot-tikot-tikot-ti mas na. Ayag pintayen Nung itudok dahi, ikidem na pa'y nga uray la makalwa. Basta ni bakit awan pinpilyan na aglalo nutay orasen panaginan na. Kumutikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot-tikot, kumutikot-tikot kanot imas na. Sana mo-notice po, idol ko, talagang kayo. Lalo na kuya dyan, sana pagtapos ng pandemic, ma-meet ko po kayo from Diyosa, Molang, Itinagan na.
tirabiin sa balimat manenti karkarawaen atay banag nga iti mangaramid ket agas sa walaen alin itaya mong tarugyan ka na kurikuranen alawad ang laeng tadikan tugat at sikugen Kuti mas na ayakin tayo ikidem na pa'y auray la makalwa kastani pagkat awan tutuyan na aglalunod tayo orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kanot imas na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti mas na ayakin tayo itulog na ikidan na pa'y nga uray la makalwa hasta ni bakit awan tutuyan na aglalunod tayo orasen panaginan na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti-kuti kanot imas na kumuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti-kuti kumuti-kuti kanot imas na. Well, and medyo adali man tirabiya po kaya dapat sirek minubigat iso nga medyo pumakadan dagiti pagayam yo. And ang tabayanan yung tumanan na po iti panagampayag may siguro nubigat tirabi. Ayan, we will try apo. Kangkatay mo ito lang? Kahit ayaw mo na. Atalatan. Ngarod ato for our last piece. So thank you so much for being with us. And this has been Manong June. Ayan. GM, pabati daw kay BTL Ray Marquez ng happy birthday. Ayan, happy birthday, Vice Ray Marquez. Para sa inyong lahat. Di ba nga ito yung gusto? Tutoy lilisan ako. Mga alalay babaon, kalakip ang tamis ng kahapon. Mga gabing di namamalayang oras ay lumilipad. Mga sandaling lumalayag kung san man tayo mapadpad. Bawat kilig na nadarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, to'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa mga katang isip kong ito, wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Lalayo sa... Shoutout din pala kay Troy Lopez. Basta shoutout namin nga riders. Ride safe always, alright. Gaano kabilis nagsimula, ganun din katuling nawala. Maaari ba tayong bumalik sa umpisa upang di na umasa ang pusong nag-isa?
Pasensya ka na sa mga kadhang isip kong ito. Wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito. At sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Lalayo sa sumabay sa agos na isinulan ng tadhana. Minsan siya'y para sa iyo, pero minsan siya'y paasa. Tatakbo pagpalayo, nakalimutan ang lahat. Pero kahit saan man lumingon, nasa sulyapan ng kahapon. Sa aking bawat paghinga, ikaw ang nasa isip ko, sinta. Kaya't pasensya ka na sa mga kadhang isip kong ito. Wari dala lang ng pagmamahal sa iyo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito. At sa wakas ay kusang lalayo sa iyo. Lalayo sa di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan na ako. Good night, everyone. Okay. Bye.